Kungaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe embukele etindzabeni lesithethula bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLihaye nathi letihambe embili. We are opening up space for black people to participate in the economy. Mengameli Cyril Ramaphosa bekaphendula imibuto lamuhla ePhalamende netindzaba letitsinza live kutsinza kulokunye. President Ramaphosa has, in terms of Section 912 of the Constitution, removed Minister Sisisi Tolashe from the position of Minister of Social Development. Uqoshiwe Sisisi Tolashe lobeka indvuna elitiko letenhlalakahle. If we win, we qualify for the Club World Cup. Massive achievement for us. Imamelodi Sundowns inelithemba lekuthi tawudlala kahle emdlalweni wemlente wekuqala wemancamo eCAF Champions League ngelisonto. Mengameli Cyril Ramaphosa bekaphendula imibuto lamuhla ePhalamende netindzaba letitsinza live kutsinza kulokunye. Kepha-ke bekungeke kungabi netiwombe njengoba luhlelo alukaqali ngendlela bekuhleliwe. The rules allow us to raise point of orders. And you can't preempt what these hands are going to say. Indzaba lenkulu bekatse bafuna ikhulunyiswa lababekunene ngileyo isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngendzaba lephalaphala. Kepha-ke somlomo walo waphetha kukuvumela lokho lokwente ukuthi amalunga elicembu le-MK ne-EFF aphume ePhalamende. Ubeseke uyaqhubeka umsebenzi lusuku lapho khona mengameli ephendula kengqukuthela ekutshela kwetimali nemthelela wayo ekuvikela amathuba emisebenzi. Of the investment commitments that they announced. Now these 53 investments are projected by the companies themselves to create approximately 230,000 direct permanent jobs. Ubekhona ke kuhlatshwa kwenhlelo te-ANC lekuthiwa ticekele phansi live lokufaka ekhasi i-BBBEE lapho khona mengameli waphendula kanjena. We are opening up space for black people to participate in the economy. Kuvele umbuto ngekuthi kwentiwane kukhuphula lizinga lemakhono kule mikhakha lapho kubuke ukuthi kutshale khona timali. I have been talking about ensuring that we have a dual system, a system where young people are able to be brought into the world of work, are trained on the job, but are also trained academically in various institutions. Timbi temacembe mkhulu ukuthi uthambele impilo tebantu etindzawo letitsite kuleli lesoloko into lechubekako. Mengameli butonga taba letenduwako kulwisana nalo mkhuba. We are doing everything we can, and we will do much more to bring down the levels of gang violence. Leti tiwombe letikhanyisela sive ngetinhlelo nemasu embuso lekuhloswa ngako kuletsa lushintsho tinhlangothi letahlukene sive letiphila ngaphansi kwato. Uqoshiwe Sisisi Tolashe lobeka indvuna elitiko letenhlalakahle esikhundleni sakhe Mengameli Cyril Ramaphosa ufake indvuna elitiko lalabasikati insha nebantfu labakhubatekile Sindisiwe Chikunga njengelibambela. Ekulandzela kukhuluma emaphosiso ePhalamende mayelana netimoto latitfola emashayineni ngeligama leluphiko lalabasikati lwe-ANC. Also has, in terms of Section 912 of the Constitution, removed Minister Sisisi Tolashe from the position of Minister of Social Development. In the interim, the President has appointed the Minister in the Presidency for Women, Youth and Persons with Disabilities, Sindisiwe Chikunga. David Iskosana MKP uthi naye lo Ramaphosa ekesule esikhundleni sekuba ngumengameli. Uthi lesinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngetiphumo te-Section 89 ngephalaphala besenele ukuthi esule mengameli. Lokho akusho ukuthi awemukeli kususwa kwaTolashe esikhundleni sakhe. In fact, he was supposed to fire both Ramokgopa and Tolashe. I'm not sure why is he not firing Ramokgopa. And as well, he can fire everyone. But unfortunately, he can't fire himself. He must fire himself as well. Why did it take the president so long? And I think with all of these fraudulent appointments in that department, everyone needs to pay back the money. We cannot have this level of instability in a department meant to serve and protect the most vulnerable. Kusenjalo soswebhu we-ANC Mdumiseni Ntuli walile kuphawula ngokukhishwa esikhundleni kwaTolashe. Sikubotele ke mbukeli ukuthi ingabe wende isinqumo lesingiso yini Mengameli Cyril Ramaphosa ngekususa esikhundleni sekuba indvuna elitiko letenhlalakahle Sisisi Tolashe. Umbono wakho uyalandzela.
akufanele umuntu umxoshe ngalendlela. Umuntu mhlawumbe uyamisa esikhundleni enganamba abanye ongqongqoshe ukwazi ukuthi abanikeze amakhefu akhethekile. Naye bekumele amnikeze ikhefu elikhethekile makukhona izinsolo anazo ebese yayisola mawukuthi umtholo esephutheni ebese yamxosha ke. Umengameli wenze kuhle wamsusa. Uzakugcina sejela akakhamba ekhaya udlala nezizukulu. Mina lesinqumo samngameli ngisishayela tandla. Abaphathiswa bafanele batiphathe kahle, bahloniphe letikhundla leti bakude ngoba basebentela sive. Ngoba ungqongqoshe ke umongameli esemxoshile ngicabanga uneqembu kufanele nalo imthathele inyathelo limxoshe bese bhekana ke nenkantolo ngamacala enkohlakalo. Lona ngumbono wembukeli iSABC Ede First wakuphendulela ngawo. Lieutenant Colonel Nkwana Joseph Sibola weMahawks uchazele ikhomishana lamadlanga ngenzima la idlala ngesikhathi kutholakala icontainer eArlington eJozi lebeyithwele titsakamiva letingu 715 kilograms letingathengiswa nga 300 million emarandi ngentengo yasesitalatini. Ethula bufakazi embi lekhomishana lamadlanga Lieutenant Colonel Joseph Sibola uthe wathatha emandla ekwengamela lesimo ngemva kokuchazelwa ngalokwendeka kule nqubo. Uthite wanonopha waya ku warrant officer Marumo Mahana lobekahleti evenini emaphoyisa lebeyilayisheti khwama letimnyama. I approached the driver of that black Nissan who was seated in the buggy and identified himself and to me as warrant officer Morana. When you say he was leaving, just be clear, do you mean the buggy was driving away? The bike was driving out of that scene. Sibola wehlulekile kwenda lekhomishana ukuthi limkhole ukuthi lelinye lemaphoyisa letama kubalekela lenzawo yesigameko ngesikhathi kutholakala letitsakamiva nga-2021. Sibola ngaphambilini wathi Marumo Mahana watama kubalekela lenzawo yesigameko. Nanobe kunjalo ngesikhathi aphindlidwa kahle ngemibuto wehlulekile kuniketa bufakazi ngaletinsolo. Ebufakazini bakhe Mahana waphika ukuthi watama kubalekela lenzawo yesigameko. Kwathi wathi Major General Khan wamtshela ukuthi angehli kule moto beka kuyo. It is strange. Sibola uthi wabese uthatha sinqumo sekuthi abophela amanye emaphoyisa kulandzela ubudlabha lobendeka uma kutfolakala letitsakamiva. Kuletinye ke nasibiye titolo. Indvune ehhovisi lamengameli lebukela abasikati insha nebamfu labakhubatekile sindisiwe Chikunga ithi insha 1976 yalwisana nengcinzetelo yangavumi kuva ngamengameli welibandlululo. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatfolakala ke tinkundla letichumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Indvune ehhovisi lamengameli lebukela abasikati insha nebamfu labakhubatekile sindisiwe Chikunga ithi insha 1976 yalwisana nengcinzetelo yangavumi kuva ngamengameli welibandlululo. Chikunga bekakhuluma njengoba kutawuthula luhlelo lekubungata iminyaka lenge-15 kwaba netibhelu tanga 1976 eSoweto. June 16 lusuku loyincopha mlandvo njengoba kulilanga lebafunzi baphuma ngebunyenti bagcwala titaladi babhekishela ukuthi abalufuni luhlelo lwebantu education. Bathi luhlelo luhlose kwanzisa kungalingani kutakhamuti takuleli nekucinzetela inshisekelo yokuba ngcono kubantu labamnyama. Lokubungatoka lelilanga kuhlonipha ukunikela kwensha leyabangumhlahlandlela ukucondzisa indlela leyempumelelweni ngenhlanye kukuvusela lubito lokulungisa tinsayile tibwene lundvu kulamalanga. We always celebrate June 16 or Youth Month. This time around we are celebrating a youth year, the Jubilee. The 50th anniversary, we are commemorating that, and that is why we are here today, not just in June but in May, to launch the Jubilee, then to launch the June month. I-NYDA yendo lubito lwekuthi tinsita letelekelela insha ukuthi itfole umsebenzi tibe mahala. Kufaka ekhatsi idata njengoba ithi tinkinga tetekuchumana tilivimbya lelikhulu ekutheni insha ibe incike temnotfo kuleli.
reason why young people of this particular generation are not participating is because they're despondent, they're unemployed, they're poor, they're living below the poverty line. Some of them don't even have data to know of those particular processes because majority of them, they're posted online. And data in South Africa is very expensive. Young people don't afford that. Hulumende uthi lesikhumbuto sihlose ukuqinisekisa ukuthi insha iba ingcenye ekwakha lelive ukuthuthukisa umnotho njengoba lelive libone ingcinamba letifane kusweleka kwemisebenzi indlala kungalingani kanye nekungatholakali kahle kwetidzingo encandeni. Ifuna bulungiswa imindeni emadvodza lamathathu lathunjwa ngaphandle kweliplaza eMbombela. Kanti ingcusene emaphoyisa ukuthi abophena labanye labathintekako kulesento. Van Rooyters lobukene nemacala ekuthumba kubamba inkunzi nekufuna imali ngekwesabiso waboshelwa kuthumba Khasima Mkhomazi nendvodzana yakhe Gift namachawethila eMbombela eMpumalanga enyangeni leyingcile. Bekavele enkantolo Van Rooyters kulandzela kubekwa licala lekuthumba Khasima Mkhomazi nendvodzana yakhe Gift kanye namachawethela. Emaphoyisa asolwa ukuthi umbekwacala waphindze weba imoto ngaleso sigameko macedza wafuna imali emindenini yetisulu. Imindeni yato ithi lokuboshwa kwalowe kunene akuyenedisi. Singumndeni wonke njengoba siphelele la impela kude lesingakwenda ngoba nalikhotho namhla lijikisile futhi lithi mhla ka2 kuJune sitayihamba lendlela le until ekugcineni. Imindeni ithi ititfole iphocelelekile kutendela lohlolo lofuto. Icala lemeda livuliwe eHazyview lathi nalivulwa eHazyview angiva ukuthi balivulele bani ngoba balivulele yena kodwa solo aka appear ngalelicala lemeda. Sicela umthetho usebende ngendlela leto sinetisa nathi. Kanti ke Tsatsi usagcinwe esitokisini licala libuyela enkantolo mhla 2 kulenyanga letawutfasa. Mengameli leMelika Donald Trump useBeijing yokhulumisana na mengameli leChina Xi Jinping mayelana nekuqinisa ubudlelwane emkhathini walamave omabili. Lo mhlangano uhlose kubuka kabanditi ekuthengiselana, tebuchwepheshe kanye netekuphepha. Mengameli waseMelika Donald Trump namengameli waseChina Xi Jinping bacala tinkhulumo letimcoka eBeijing bahlatile bachaza njenganeto letimcoka ekusebenzisaneni kwalamave kuleminyaka kamuva. Lo mhlangano luhlaliswe ngaseceleni kwalomnyaka ngenxa yempi yase-Iran ufika ngesikhathi lapho khona kunekungaboni ngasolinye tekuhwebelana tebuciko ludzaba lweTaiwan netekuvikeleka. Emukela Trump Xi Jinping ugcizelele bumcoka bekusebenzisana kwalamave amabili amakhulu kutemnotfo emhlabeni. When we cooperate, both sides benefit. When we confront each other, both sides suffer. We should be partners rather than adversaries, achieving mutual success and common prosperity. Trump lo vakashele eChina kokuqala solo kwanga-2017 uncome ubuholi ba-Xi Jinping wavalisa ukuba nelithemba ngebudlelwane balamave amabili esikhathini lesitako. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Le ngcuthela kulindeleke ukuthi ithinze tingoni letimbalwa lokufaka ekhatsi tivumelwano tekuhwebelana lokufaka ekhatsi imikhiqizo yetilimo tindiza nekudzingidza ngempi lesemkhatsini kwe-Iran neMelika nekuthi iMelika ithengisela iTaiwan tikhali. Lapho lababili kulindeleke ukuthi bahambele isidlo sakusihla bese kuchubeka ukukhulumisana lekuhloswe ngakokuqinisa ubudlelwane bekusebenzisana emkhatsini kwalamave amabili. Beluteli balo iStats SA bavete ukuthi kusolakala kwemisebenzi kwenyuke nga-32.7 wemaphesenti ekoteni yekucala yalonyaka. Lokhu kusho ukuthi 8.1 million ku-25 million webantfu kuleli abasebenzi. Leli zinga lenyuke kuto tonke tifundza ngaphandle kwesifundza sase-KZN. Kepha-ke kukhuluma kabandi ngalokhu sina Owen Nkomo longusomnotfo. Owen, asikubingelele tindzabeni. Ngibingelela dadewethu ninjani ngibingelela nabalaleli. Owen, ingabe leli zinga lekusolakala kwemisebenzi litawuqhubeka yini njengoba isimo semnotho siqhubeka nekungadindi? Lisazoqhubeka dadewethu mangabe lungekho ushintsho olukhulu oluqavile kwindlela i-economy yethu emiswe ngayo. Engaboleka kuGeorge ngithi our economic structure. Uma ingaqhubekile indlela eyo nje manje ngibona ngathi i-unemployment izoqhubeka nayo ihambele la ikhona ko-32% plus.
ikakhulukazi ngoba i-economy yethu ayikhuli. Uma ungayibuka ngokwe-GDP okuyiyona isisebenzi sokuqala ukukhula komnotho wamazwe iyahluleka nje ukukhula ngo-2% nangaphezulu kwaleso sibalo. Sikhuluma nge-economy esindwa kakhulu amadolo ayikwazi ukugijima yakhe amathuba emisebenzi ukuze abafowethu labo bangaqashiwe cishe abawu-8 million wabantu ukuze basizakale. I-economy yethu kufanele ihambe ngegiya elisha. Owen libi kancane line lakho kepha kuchubeka nato tinyonyana 37 letahlukahlukene tithi akutsalulwe njengesimo lesiphuthumako lokusolakala kwemisebenzi. Uyavumelana yini naloko? Yebo ngivumelana nakho dadewethu kodwa lokho akuzukusiza ngoba phela ukukhuluma nokwethula ama statements afana nalawo uma kungafiki nezisombululo zokuthi i-economy nama sectors ukuthi singapaka imali kuwo ukuze abe seqasha abantu. Uma singakwenzanga lokho singaba neziphakamiso eziningi kakhulu kodwa unemployment angeke size siyinqobe dadewethu. Ngibona ngathi kubalekile ukuthi umongameli abambisane nama business owners aku private sector phinde futhi agcizelele ukuthi abantu abasebenza ohulumeni bawenza umsebenzi ama projects adeliver ngesikhathi ukuze sibe yizwe elinxusa imali eqhamuka ngaphesheya ezotshala la ekhaya ukuze ikhule i-economy yethu bese ke iyakhiqiza ke amathuba emsebenzi. Lengcinamba ke yemsebenzi seyiholele ekutheni netinkampani ticashe abantu kwesikhashane hayi ngalokuphelele. Yini mhlambe lokubanga lokho? Yebo phela ukuthi uma une project ongazi ukuthi izophela nini njalo uzokhokhelwa nini usuke na ungakwazi ukuthi uyibophezele ebudlelwaneni nomqashwa wakho isisebenzi nomuntu osebenza kuwe awukwazi ukuthi uyifake ku relationship ye long term if ungenalo iqiniso lokuthi i-contract umiphela for leso sikhathi esifishane kuzomela umfake nawe kuyi-payroll yakho permanent. Kodwa mangabe i-economy ishintsha igiya dadewethu ngibona ngathi singakwazi ukuthi abantu sibaqashe more permanently bazoqhubeka baqashe for isikhashana esihambisana nesikhathi esilindele ukuthi i-project izomanejwa ngayo. Kodwa maningi amathuba wona dadewethu ukuthi i-economy ishintshwe indlela esebenza ngayo kufocuswe kakhulu kuma sectors afana no-agriculture no manufacturing no mining nama services. Uma kungatholakala imali ukuthi ama-entrepreneurs asebenze akwazi ukudeliver ama-services nama-goods kuphinde futhi kunxuswa abantu abangaphesheya abanemali abafuna ukuzotshala imali la ekhaya bencishiswe ama-taxes kube namanye ama-industrial development zones. Ngiyacabanga ukuthi kuningi singakwenza ukuze silwe nayo lempi siyilwe lempi yokungabibikho kwemisebenzi intula-ke ngempela kanti siyadinga ukuthi abafowethu bathole imisebenzi bangaphili ngo-350 ngoba awukho sustainable. Owen asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Mbukeli loyo bekungu-Owen Nkomo asihlatiyela ukuthi lesimo sekusolakala kwemisebenzi sishoni kumuntu phaca. Nasivakashele timakethe tetimali ke sifola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Imamelodi Sundowns nelithemba lekuthi itawudlala kahle emidlalweni wemlende wecala wemancane weCAF Champions League ngelisonto njengoba itholana ne-AS FAR Rabat yaseMorocco enkundleni Loftus Versfeld ePitoli. Tinvuk Sundowns kule season amange tahamba kahle njengoba leli qembu lingakaphumeleli nayinye indzebe kasiloko kwagcina kwentenga 2013 nebetway premiership ibonakala ihambile njengoba iOrlando Pirates inamathuba lamanyenti okuphumelela lendzebe. Umdlali weSundowns Jaden Adams uthi banelithemba lokuthi batawuphumelela iLeague neChampions League baphindze bahlungele nendzebe yemhlaba yamaqembu. Yeah, there's still hope. You know, we're still top of the lock, so the pressure is on them. So yeah,
if we win, we qualify for the Club World Cup. You know, massive achievement for us. Emidlalweni le ingile emkhathini kweSundowns neAS Farm lamaqembu adlala ngekulingana Divine Lungu sibayade lapho kufuthi balungise khona. For last season it was so painful like to end off our final like that, but I think that this season we are prepared for anything. We're gonna go all out and put our A game. iSundowns ingahle ibukane kumatima njengoba Grant Gekana tawuba angekho kazi nakhiyana uGubhida akathembisa ukuthi angawudlala lo mdlalo. Kunasindisiwe Mlangeni ke kulethi hamba embili kulethi iphuma embiteni kuligwalagwala FM asive ukuthi uphethe diphi. Angithatha ngatoto timbili lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nabo bahlati bedenza ba double digging ngekucoshwa kwendvuna sisise eTolashe lekuyindvuna yelitiko lethuthukiswa kwetenhlala kahle kuleli vele eNingizimu Afrika sophenze sibuke nalo licala lolobekade ngumengameli wakuleli Jacob Zuma leselichubeke isikhathi ke lesitze lekulicala lenkohlakalo. Angithatha tenzambo ngitibuyisele egoli. Sibonge sindisiwe mbukeli iguqa lapho ke talamuhla siphinze sihlangane ngalokudako bakhona ke balingani bethu besindebele kusasa ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Sibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla engwanelo muhle angisho ke gcwala umlomo ukuthi likhombisa ke kubalela cishe ke mawubuka ikakhulukati engabe nelive ngwalo muhle kanti ke akhona lawo mathuba emvula ku 30% mawubuka ingcenye sifunza impumalanga kanjalo neKwaZulu Natal kanti ke libonye ngemafu mawubuka ingcenye sifunza ke la iLimpopo ngwalo muhle kanti ke nasalangeni la kusasa aqhubekile lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% kanti ke liqhubeka nokubonye ngemafu mawehlela ke la etfunzeni lethu ligwini nelive ngwalo muhle kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kukhasa phansi mawubuka ke la etfunzeni lethu engabe nelive ngwalo muhle kanti ke masibukele mazinga kushisa kuthi njani kakhulukade langeni lakusasa masibuka ke sifunza ke iGauteng indzawo lefana ke la nabo Pretoria lapha ku 25 lifuthumele kanti ke nabo Bronkhorstspruit kwehlele bo Springs kanti ke lipholile mabuke Johannesburg ngaye ke la 24 eFernhagen lapha kuye ke la 23 ngwalo muhle kanti ke iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lapha ku 26 21 ephulukwane kanti ke Mokopane lapha kuye ke la 25 kanti ke Bakersford ngwalo muhle likhombisa ke kuphola ngaye ke la 23 kanti ke sifunza impumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lapha ku 28 lifuthumele leto indzawo leto ke phakathi mawehlele Mbombela ku Carolina lapha ku 21 kanjalo nakubo Emerald khombisa ke kuphola kuleto indzawo leto kanjalo ufika nakubo Sekunda ngaye ke la 22 ngwanelo muhle kanti ke emasehlele sifunzeni kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 24 lipholile Mnambithi nga 23 wehlele bo Pietermaritzburg kanti ke Kokstad lapha kuye ke la 20 kanti ke Port Shepstone ngwanelo muhle nakhona lapha kuye ke la 23 Eastern Cape indzawo lefana nabo Mthatha lapha ku 23 wehlele kuboXonqe ngaye ke la 21 emakhanda lapha ku 20 kanti ke Gqeberha ngwanelo muhle lapha kuye ke la 23 likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto kanti ke Western Cape mabonza lefana nabo Fredendal bo Glen Williams likhombisa ke kuphola kanjalo nabo Beaufort West ngaye ke la 2019 eGeorge wehlele ke kubo Mossel Bay kanti ke Kapa nakhona lapha kuye ke la 19 lipholile kuleto indzawo leto kanti ke Northern Cape Uppington lapha ku 24 nabo Springbok wehlele bo Calvina ngaye ke la 21 kepha ke kubanzeke ikusende Sarend ngaye ke la 3 kepha ke liphola ngikhathi Nzambama ngaye ke la 18 ngwalo muhle kanti ke masibuka ke sifunza iFree State indzawo lefana nabo Kroonstad lapha ku 21 bo Welkom kanti ke Bloemfontein lapha kuye ke la 20 kanti ke Harapdam ngwalo muhle liyabe liku 5 ekseni kepha ke Nzambama lipholeke la ngaye ke la 16 ngwalo muhle kanti ke sibuka ke la sifunza iNorthwest mabuka ndzawo lefana nabo Tosca lapha ku 24 kanti ke 23 kubo Vryburg kanti ke nakubota ungwalo muhle likhombisa kuphola ngaye ke la 24 ngwalo muhle kungakube ngikuphathele kona busuku lobuhle malangeni.